Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro ginigilongi khubor bamda kasngi. Samla Mordecai S. Kharpuri uwe na ki jingialehkai papawnam ka jylla hai ka jingialehkai MMA ka even the last man standing ula job ka title belt weight nyo pho kilo ya ka bala pynlong ha Kolkata. Kate ka jingialehkai ka ba ima bhai ka ba de international tournament ka bala shim banta da ki Ryngkat bashir khai bha ha ka MMA. Samla Mordecai S. Kharpuri ubala mikmat ika jylla Meghalaya naga club Lumship Sports and Cultural Club Kentup Lang Ye Ukraubok Kongsin Ublara Ika Goldweight Samfufra Kilo Uperna Ki Star El Nonglan Ubara Ika Goldweight Drupo Kilo Kadba Usamla One Faster El Nonglan Ubayo Ika Silverweight Haka Sampusang Kilo Usamla Michaels Imni Ubayo Yaka Gold Haka Jinkia Sanpu Kilo Usamla Kershanang Khar Ubakori Yaka Gold Haka Jinkia Ka Sanpulai Kilo Ya kita jingialehkai kibli shimbenta shi Kolkata layalam daki coach uba Kerilang Karunai yan ki